Durante fulang maio tinane, total paciente nebe mai homoras e a sala emergência Hospital Nacional Guido Valadares. Hamutu krihuntolu atus hat nolo resine. Informação né, hatou o diretor emergência Eldegar Lopes Martins ba jornalista Sira e Hospital Nacional Guido Valadares Dili. Segunda-feira, Loron Lima fulan junho, tina rihun rua ronolu resin tolu. Total paciente na visita emergência fulan mana hamutu 3.466, 3.446. Esse total ia caso barak esse total ia caso eu nebe consegue baixar a sala emergência hamutu ba maternidade 458, ba baixar interna 246, ba baixar cirurgia 86, ba baixar pediatria 139, ba baixar perinatologia, se deve menos pulang ini né 41. Nós se deve também halo observação de ihane hamutu 2.487 atau nafatin kuliah kata gaya imre nafatin implementa buat tidak kata miang kinur o mata nebe total nebe miang caso nebe merece dulu ini hamutu 217. Nós se leva categoria kinur ni 2040. Nós se leva categoria mata 2.887. Diretor Eldegar explica, ba caso Sira nebekman, bele ba consulta ia centro sauri nomos ia posto sauri Sira. La precisa mai ia hangebe, no wa inhira Dr. Sira harekman, bele fila kidas ba uma. Alien dene, ba moras dengue nebe mak resista ia fulang maio, nebe baixa ia pediatria ne, hamutuk atus ida hitu. Paciente adulto ne hamutuk tolnolu racing hitu, no paciente Sira nebe mak observação ia pediatria, hamutuk atus ida ronolu racing ida. Harus debe kamar lolos la precisa ini lolos ya balik dia centro saudi posto saudi sini masih ramai untuk ini dokter sehari langsung fufila keras si debe mai consegue observar se ne 2040 ne los sini merece la mente que vai sacar ne de 717 usi caso ini número dengue nebe caso dengue akan aktif caso dengue nebe durante ne ia fulan mai ni larang ne total hamutuk ba pediatri ne 107 ba pediatri ba sira adulto mos iya ne hamutuk 35 sira mai observasi det ya ne ba pediatri hamutuk 121 ba sira adulto hamutuk maisia sira nebe alta det ya emergency ne ba labaret pediatri mai walu no emapot nangi dede. Husika hirak ne dalam rumah mati tuir dalang makto ihangebe iya nain tolu muras bakazu krimi nain ida ema sona malu iya nain hat ema tuda kanek nain neng kazu rama ambong iya nain ida asidente ba motor iya nain atus ida sanolu resin sia nu asidente ba kareta iya ronolu resin tolu. Reportagem Ana Rosária, Televisão Timor Post. Janela informação by Emma Hotu. Atu reta informação atual diakliu kita haluha hane hambutão subscribe, like, halo comentário no Farretutang ba mídia social Hotu.